Namazda adashıp geçsen, qanday qilib to'liqtaysiz? O'zingni fikring bilan bayaga sajda qilib qo'ysan, tuzuk namozingni makruh qilib olasan. Adashgan bo'lsan, adashuvların yolunu aytamiz, esdan chiqib qolib atqarmay qo'yding. Namozning rukusi qiraatdan keyin bo'ladi. O'ylasang, sen qiraat qilyapsan. Qiraatni qilib o'qib turib, bu bir surati. 3-ga turishing kerak edi. 3-chi rakat farz bo'lib o'tmaymi? Ana nesiga keldi? Sen 3-chi. De bundan ko'rak o'qib qo'yding. Rukuni atqarib, Sami Allohu liman hamida deb turib, oy fikri qayoqda dag'i rukuga bordi. Esdan chiqib qolib ketdi. Keyin o'yinga keldi, sen o'rtadan qadan atqaribsan. Vitr namozida qunut duosini o'qimay qo'yding. Esdan chiqib qoldi. O'rtongi qadaga o'tirmay qo'ydi. Namazın ahirinde de sajda qilmay qo'ydi. Sizning bugilgani olib tuz bo'llikda o'yinga kelib qoldi. Ahirgi qadaga o'tirmay turib ketdi 5-rakatga. Урматтуу Расул Акрам YouTube каналыбыздын катталуучулары, техникалык себептерден улам мындан ары биздин видеолорубуз Расул Медиа аттуу жаңы каналыбызга жүктөлөт. Андыктан жаңы YouTube каналыбызга катталууңуздарды өтүнөбүз. Каналга болгон шилтемени бул видеонун астына калтырабыз жана бул видеону да толугу менен ошол каналыбыздан көрө аласыздар. Жакында Расул Медиа жаңы YouTube каналыбыздан бул дүйнө жана акыретиңизге азык боло турган видео баян, таасирдүү окуялар, алымдар менен болгон маектерге күбө болосуздар. Расул Медиа YouTube каналыбызга кош келиңиздер.